mi poisalak saktu man ni somni paruk thani sang ni somni pali jingdar ya lechan ve la bongkon vengla ya meichia kumsom sari pani mi bek alai po thak saka tlambo puitum tu lalbiak luwa kumsom ni pariat teifang venglai ni in chal tuna bongkon venga chengmek chu police nan man lalbiak luwa hian bongkon vengla ya arlian zuali kumsom sari pani dora secret leya tuma poisa nei lo wangin chuak turin dor ngak tu hian a hrila lalbiak luwa hi chuakin dor kong khar bula duitin bung chulain arlian zuali hi achuzui ngala abek alai apo thak sak lalbiak luwa hi tlan chengalin arlian zuali te dor then oma mi palo omten an zuya mi in nuaya abiru muin anman police nena hlan ni in naktuka zela dalu aniang arlian zuali hi damdo ina hruai ania abek alaya poisom cheng sin khat sang thum zanga somruk chu mulet le vek ani GST amendment bill pass ani ni somni paruk thani sang ni somni pali assembly session minister ke sab danga putlu the Mizoram GST amendment bill 2024 chu soiho ani nuwa lungrual takapom ani taxation minister dr Varnal thana chu vice president Jagdeep Dhankar amu awangle MZ2 convocation atoyo mawangin chomhalama session akal theilova chu wangin ke sabdang hian aio in bill hi apudlu sakani amendment bill hi casino horse racing le online money gaming atanga GST lak ani theinana GST dan siam thatna ani heng thil pathum atang hian 28% GST lak ani he amendment hi India ram pumpuya October nikhat sangni somni pathum atanga mantura GST councilin thutlugna asiam to awangin Mizoram chuan ordinance manga man ania tun sesona hian act asiam turin bill hi putlu ani the constitution 101st amendment act 2016 mangin India ram pumpuya GST act hi July nikhat sangni som pasari atangin mantan ani central government le state government ten dual authority system akalpui ania central GST act 2017 nena mangkop turin state tinten mani GST act theu an nei India ram puma inang tlanga mantura siam ani awangin GST council remtina central GST act amen ani hian state rang ten and state GST act theute an amen ve thin ani